fakultet i bend koji tinejdžerice obožavaju. Ovo je njihova priča o njihovoj cesarici. Nikad nisam znao da ću napisati pjesmu za 1000 ljudi da jedan put pjevaju. Nijedan izvođač ni band nisu napravili pjesmu band fakulteta, pa zašto to ne bi bio naš bivši fakultet, naš dragi bivši fakultet. Mi ju nismo namjerno nazvali himnom fakulteta, jer smo htjeli da upravo ta pjesma bude nešto što povezuje generacije. Bio je veliki izazov i bio je veliki gušter, a i takav projekt. Ljubav dvoje ljudi koji su se zaljubili na fakultetu, završili fakultet, a može se opet i preneseno značenje kao ljubav prema fakultetu. Pamtit ću po bezbroj verzija teksta. 4 ili 5 verzija teksta su postojali koji su bili potpuno drugačiji. Da li ću li to reći ok ime, da li ću reći da su 100 varijanti u glavi? Već i sviramo, već ljudi znaju tekst, neki čak znaju koreografiju iz spota. Koreografiju ćemo sačuvati za filmovno izvođenje na Cesarici. Hit studenoga, samo zbog nje. Pravila igre i Ekonomski fakultet Zagreb dobitnici su Cesarice za hit mjeseca studenog.
slobodno možete po svoje nagrade. Stvarno lijepo. Dragi naši, hvala vam puno što ste se večeras odazvali na ovu divnu manifestaciju. Veliko hvala svima koji su glasali, svim našim fanovima, našoj rodbini, bliže i dalje. Bez vas ne bi bilo nas, naravno. Hvala vam puno ljudi, svi koji ste stali za nas. Veliko hvala našim autorima Miri, Sonji, Buljanu. Napisali ste divan tekst, još bolju melodiju. To je samo jedno u nizu koja će imati ovakav postignuća. Još jedno veliko hvala od mene i vidimo se dogodine, nadam se. Bravo! Bilo je sjajno, bilo vas je stvarno puno na bini.